whakalawhalahi atu hanei e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhinei. Ko whamoli e tamanako ke whakahokua e tau nanga kai niwe ke whae aho moe whakausi ai mai mawhala. Nā ke whaenga hopusi e ka ke lolomia i e taha pepa moe tau tala takawhanga ke he to whia haniwe. Whakahokua e tau whiwa kai tunu paku he aonga i tau whaenau kiki ke whakahoho e tau kai motu mai tau puhala tunu kai whakamotu. Taolanga tau tangata ne kua oa atua e ke takawhanga ke to whia he tau whiwa halofi toke lau. Koe awhi hawhaleile kua moli atu ne kamatai e tau nanga kai niwe whakamua ke he motu mai hawhangianga ke he umusi ki whakaleaina i alofi tonga. Taolanga tau tangata ne kua tolu atu ke kisikisi mai kau whakataha foki ke whakahaluanga ne kua tausi ai he tau kui mai ha lopi tonga. Ne he whangia he mato palimia ka toke tālangi e tau nanga nei, mai tau mana tu whakakisi ke mahuinga he umusi, mai tau kai ni whamahania he tu matua ke kai ka tō e la. Hai ai foki e tau koli whakatahata, mai tau lolongo mai he tau whanau, he aonga koli mai a, kua lahe whuala lo tūlu e tau whakatokanga, ke whakawhiawhia atuai ke he tau tangata kisikisi. Ne matutaki atu e whakaholwanga mai kai maha kese ne ko whakahokuai ke he loto taoni a lofi ke he commercial centre ne ko whakatoka e to whale whakafua kai ke mai ke ua atu mai ki seto kai ke he kehe ne ko haha ke he motu mai tau puhala ke tau siaki. Kua ki se toko longa tu tangata ewa mai ke he motu kua watu pawaki whakatau tu skesi ke whakataitai whalu tu kai motu moe tau kai tālanga mai toko loa moa mai ke he motu. Koe awha iumu ni matutaki atu foki ke taha whakaoluanga kai la ke kai he komisina toko lunga New Zealand ne kua hohoko mai pua ke foki whala tangata tunu kai ke tau seo se tau kai nei. Ke ao tapu ne kua tau se taha kai umu ke he maanga ko hakupu pia foki mai whala tau kai canapes mai tau cocktails ki matawai. Ka koe ahango fwoi ni awhi ni hai e tafu ahuanga ni ko tau se ai ke CVA e tau kai he tau whanau aonga toko lunga ni ko tau se. Ne vewe he tau whanau nei ke tau whai mtakau mai taki toko ua e tangata inga sia tau mtakau mai whai tangata lang matai ni ko whakahakua te ke lotu he tau whai he tapu kuku e ko malikitua. Hoho atu e tau whanau mai tunu e tau kai halo tolu ki matawai ke kai he tau iki whakawhiri toko tolu. Kua inga sia foki alo tōru mai whakamama e tau kai ni kua tālanga, tau koloa ni kua whakaonga, mai tau puhala ni kua tau siu se tau kai nei. Kua whai mga aho ke whakataitai mai whakatutale tau iki whakawhiri, tau whai whiwhirianga, kua matakau whee ni kua kautū. Ke he whakausianga kua whiwhiri alo tōru kua kautū ai e tau whanau ko Shiloh Pasisi mo Christine Bahulu. He mai tau whanau tōla he whiawhia, ko mai ke kauwhalata ke whakahoanga nei, kua uka kai mita ke he talahau haa kua mou e tau lango tayanga, mai tau kupu whakamawhana me whakahoho, mai tau whakakuanga halo tolu. Taha whoki e wheua ni whakahingoai koe niwe signature dish ne kua CVA e mahiwi he tangata he motu, ke kumi tau kai ne kua mahuinga lahi ke he motu, ke tūnuai. Ne tau se CVA anga whakamua ke halotu whahe te pukamole, mai whiwhili ai tolu ni e kai kua mua te mtaki, ke liliwa e tu tangata nei ke tālanga foki, mai tau ihi whakawhiri ni o mai paua ki New Zealand. Ne whakatutala mai toko ua ia laua ne hokosia ke hoku atu e ke tau nanga ia, hangau ke he tau kai ni kua tause. Whaonge luku, moi ni tupu. Tua nei ka hai loi to tōru koe luku, koe taha kai mawinga e to tōru e motu, ke whawhaonga tu mau, ke tau kai niwe. Ka koe ni tupu, koe whakapālea koe whaonge ni tupu ke tause ke kai niwe. Tunga ne whamame au koe whaonge tō lau he luku ke puree, moe whaonga fuke kāliki ke add-on me olive oil. Si koe ni tupu, kreitau ni tupu, si tausa add-on ne flour mata moe suka, ana i loi tō nā tōlahi humeli e ni tupu. Si tausa umia tunga pene keki, whalai lunge, deep fry lunge wala. Si tausa mea papaya salad ke whanau ke pan fry ika tō ne wha kai tu mau koe pala, wahu, whapalang, koe kai o taika niwi,
ko e Niuean fish ya ka ha ne taus ke tamai ke si manatu foki neo ke matutaki ke mtakila ke matutaki tau whakaholoanga kai Niue festival ni me manaki foki ni ke tokolonga e tau tangata tola he longa tokolonga tu tangata tau se kai Niue he tau motu si koe whakapā ni ka ha he tau se tau kai Niue festival ni si manaki ni ke tau ne tau mai mua ke tokolonga e tau tangata ka umai ke kau whalataha ke whakakisi te puhala tunu ka he motu te toru pesi ni ka hana whafrukovi te toru ka hae e tau puhala tunu ka he te toru ne ke uta te tangata motu ke ka e taula he mitaki ke tau sini ke whakakisi ni te toru he motu te toru ka hae. Ne whakatoa e taunanga Kai Niue Food Festival ke Pauli ni po me taha kai gala dinner. Ma manaki to mai ke whakatumau e tau whakahoranga pehe nei ke whakaho he to tangata ke me ke motu ke whakakisi whoki ni whalua tau kai motu ne kua mahui ngalahi ke he tau Niue. Kua mana ke whahi fusi ka he motu ke tālanga taha papa ke tohi e tau tāla hangau ke he takawhanga ke he tofia. Koe matangahua nei halo tōru ne ko mai ki ai ke tapa ke tau tāla moe tau loto matala ke he tau momoi o tahi ke whakatumau e tau anga whakamutu nei. Kua ngahua whakalataha e whahingahua nei moe maualang matai mai he kautaha Secretariat of the Pacific Community. Whakatuitala e mai taha mai halo tōru e he whahingahua fusika ke iloa e whakalawalahianga hangau i ke matangahua nei. Ke pepa nei ke lata me tau whanau e whanei tu lata e me tau whanau Niue he tau mutu ke iloa halo tōru e tau pohala takawhanga ika i mutu. Tungai ni ko ore tau ki hako matua ke tohi mei tau tāla ke lata muau, lata mei tau mokopuna ana ki kisia e tau pohala tuai me tau pohala whau he tau otahi i Niue. Papa nei whuki, ai ke papa nei ke whakatatai koe hape pe hako e tau pohala. Ka koe mai ke tuturu ke whamelonga usi e tau pohala ne whakaonga tuturu tau whahawha mua whakatatai ke whanei. Kua mamna kia e whaingahua ke mō mai tau tāla ke lata ia mai papa ta hokua te kamitahi ko he mahina hau ki topa. Ke to tō mai whakahaku ai to whakaputu ke pāta whakalataha mai manaku ai ke lolomi ta hokua tu he matahiku i a December. Koe awha leile ne whakahoku ai e taha whakaroanga kai tunu paku ke haonga tau whanau i kiki ke whelawaki mai taunanga Kai Niue pia whoki mai taha whakaroanga whahinga huwhanua ne ko whakatupe he mdakau e whaiau. Koe whakaroanga nei ne ko tau sei whakalataha he aonga mai whahinga huwhanua ke latu mai whakamanatuanga he tau kai he lalolangi ne ko whakamdapatu ai ke he na hua whanua whakamangawhawa whangai a lalolangi le wekianga he whanua. Ne kamatai me tu whatufanga he whala tau palepale he tau whewa tā whakaseno whetoko ne ko tau se ai he Niue Chamber of Commerce ke lata mai tau kai motu kai whakatupe tau palepale mai mtangahua FAO Value Adding Project. Talhau e takitaki whainga hua whanua tua kau msieka ko Brendan Pasisi mahuinga i ngā hua whanua ke lata mai tau puhala maua kai. Mai longa whakalahi nā kai tū mitaki whalukau tū i halaulangi. Lahi hana whakahoho ke he tau whanau ke kai tau kai motu mai lang matai halo tūla tau mga whawa ke tau ngā hua whanua. I ngā sia tau wahanga me tau sei whoki e tau whakatakanga ke kai tunu paku mai lahi whuala he ono atu ke tau whanau kua tūnua he tau fua pō mea ke tau ngasiapa hunu he ngutuafi pia i whoki ni mai tau maniata tau uwhi mai whalu mena whoki. Ko mai ke whoki matangua nei mō kamatanga ke taunanga Kai Niue ke whakamanatu ai whoki e tau puhala tunu kai he tau tupuna mai whakamua. Takolonga la he tau tangata ne kua ua atu ai ke takawhanga ika ki alofi hako whewa fusi moe hi ika whetoko ha alofi toke lau. Ilo mai he whanu tak maanga toko hongo fulu alo tōru ke he fuputa he tau posi moe ki sia longa lahi halo tōla tau ika ne ku moa. Ko ia ne kautū moe moe ika ne mua te lahi moe mamafa ko Des Hipa fuise ia e haku tōru mwhamavivalu e kilo. He weweheanga he tau ika pahala ni kautua ia Brendan Pasisi me hana ika ua whamawhai kilo. Tu ua ia Mariko Hipa moe hong whamawalu kilo he hana ika, mai tu tōru ai a Kennedy Tukutama me hana ika hong whamaone kilo. Taha whoke ika kehe ni ko moe ki hahoko e mahi moe he mtakainanga ko Ian Richardson. Ke fufuta e tau waka molea e toko whanga furu tangata ni whakamau ke whetoko me longa lahi whoki halo tūla tau ika.
Laulahi ni ko moua he tau wahakula, ko ia ni mua te mamafa he tuna ni fusi ai, ko sima tani vesi, hong malime kilo hana ika tu ua ia Dimitri Viliamu, hong mawhai kilo hana ika, mai tu tolu ia Chamberlain Peter, hong matolu kilo he ika wahakula. Nā kai whai pāla ni moua i ki he tau waka, kai longalo he tau ika hiki. Ko lo tolu ni kautua i ki he fufuta ia, ko tampuata mui ko William Pasisi, tu ua ia Errol Kulupa, mai tu tolu ia i kua ki sietu. Ko ika hiki tō tahani mua te mamafa whina tua i ka Justin Mogoia. Ko pale pale lahi halo tolu ki tau waka, ko ia ni mua tu e mamafa he tau ika lafi, e tau mamafa whina tua i ka Dimitri Viliamu. Mole a foki e toko torung fulu tangata ne watu wai ke uru ke hi me whangota. Kai amina ki ke whakailoa me tuwhatofa halu tūla tō pale pale, ke whakaholoanga paua ki hao whakatata he maanga. Whakausi tō whiu me mawhala, me laulahi tau eka ko whakafua me tuwha ki he tau patakainanga. Whakausi mai henei e tau wala tala tutupu ni ko mō mai galata me a whiawhinei, amina ki liriu ke whiawhinei foki ke a whiawhi atu loto. Kia nonofua, menine pō tu liriu ke whiawhia.